आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ मचौसा दुबा सरुम सोम मार्च जलिंग रांसातकौ तारीख पांग हजनैरा खुरबंगा पांग आरो रंगजा बलैबै खु मिनिट थोरो नांसो तांसा प्रोग्राम तफांगराय मचौरंगजा सौ सैतान मन गचै रुंगरांग रो कोहंग कोनकामामाइरो अरुणाचल प्रदेश डिप्टी चीफ मिनिस्टर चाउना मेन प नांगमुंग तुंकांग नंग लॉन्गेस्ट सर्विंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर कयांग मोरो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू रो मचौसा सोशल मीडिया पोस्ट नांग फांत चाउना मेन प पांग हजनैरा सेकरोक पांग नंग जुलाई लिंग रांसासने तारीख मसो डिप्टी चीफ मिनिस्टर कयांग रो मचौता नंग पांग मचेसो थौरुंगो पेमा खांडू रो सोशल मीडिया पोस्ट नांग फांत अरुणाचल प्रदेश वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर दासांगलु पुल र मनैसा हायुल्यां हा नंग स्पेशल वैक्सीनेशन कैंपेन तफांगत प्रजु मसौ फानबायत नंग ir campaign re nefai sija nang wadop mai pa kuthang tayang ma tanrungo rote perju sorkai re tv rak pa tathum ma secha re theling dasanglu pul re tv rakwan ma areng care nai support thalap ma ngoro tv rakwan mai arom pa api jak nang lamte aro singmung nang tv rak pa tathum ma wadop secha rang akhek ra ro ngoman minister re fan tenang vaccination campaign re immunization per tachen ma tanro ngorok te Arunachal Pradesh Deputy Chief Minister Chauna Men nai Education Minister PD Sona per manaisa Gedi ground boleng hanang siang anying Gedi festival nang thoktungo fante perasa Chauna Men masau fan baite nang api per ire anying mo nang kachurau kai ren te rengo fante perasa chauna men environment po wongrang ra ro ro tenang natural resources tam po wongkang mo taiba rabu po kingrang ngoro singmung mai ma ro te perju machupang state budget po state wang mai ma jang ro deputy chief minister fan tenang ire budget re state wang mai ma ra ro per rai kuchi aro singmung wang jachi nausa mai heng nei jerau jecha mai heng pa amai tayang ma tanrung ngoro te anyeng gidi festival mo sireng re yamso chuyop nei pagna somka chok pa katak ngo deputy cm re phan te zero valley hawang mai dr koru dindi pa maharashtra nang bombay hanang wamangro Indian Institute of Technology nang assistant professor mo thakte aro ire rungrang po tatro chief minister pema khandu ro social media post nang dr koru dindi mo rante te koru dindi po IIT Bombay nang assistant professor kayang kha mo chief minister pema khandu ro rante te nang dindi ro cancer care research kammanai health care access and inspiring policy reforms kam areng hohai kutung ofante Indo-Tibetan Border Police ITBP repen high altitude frontier level cycling expedition virta po machubat sai somsa bumla ha ma tafangte rangsai rang mo expedition nang wasai khak sipai hengra officer wanai subordinate officer wasi nangma aro balang rengwang wasnet khak jangrungo rokte ITBP timwang maiheng po singmung mai jamnai school ligwansa jam kachu rore rahom po tachenchi ngo rokte rangsai rangmo IT expedition nang ITBP repen manphan po phan kuchi par ma nangmung po wongmo kam som re per po takhoi chi par ma mountaineering skill nei infantry weapons tam dop takhoi chi nangma aro ITBP sipai hengra jarau jachang mo physical activities po tachen mo sports tangwang dop tafu kuchi par ma liwan sa mo career counseling session tathong chi par ju wildlife ngoro jangam po wongkangrang areng mandop phan kuchi ngorok te Papumpare District Health Society re machuba sai somsa che tijido number 3 keng nang
Special vaccination campaign trayang tu perju Papompere District Health Society DMO perma chairman man jang re Dr. Rina Ronya re masau phan bai tenang Papompere district nang nausa heng do per laksi kajoi botman su ngorok te aro DRCHO re nei Anganwadi workers kamsomwan re ra asa kamsomwan re special vaccination campaign pa ahuma trayang re khama Dr. Ronya re ren te ira campaign re TD10 nei TD16 coverage trayang re 95% MR1 nei MR2 coverage trayang rangmatan re Akashwani Itanagar re general announcer nei radio jockey Hindi mengurau fresh panel manma application leak chaura aro application form leak po Akashwani Itanagar office nang lapchi ire kamsom raurawan re application form leak po machauling rangsumsai tarik atang nang apply kuri rakchi rungrang itana thumra machaunam re sai sutachan